U Skoplju pozdravljam jednog od ključnih ljudi na makedonskoj političkoj sceni, Zorana Zajeva, predsjednika Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Dobrodošli. Dobro je najdov i pozdrav do gledačite na Al Jazeera. Pozdrav gledalcima Al Jazeera. Vidite li odgađanje datuma izbora zato što se bojite da ćete izgubiti ili zato što imate ozbiljne primjedbe na neke nepravilnosti? Glavni cilj dogovora koji smo postigli, tako nazvani dogovor Pržino, predstavlja fer i demokratski izbori kao glavni imperativ izlaza iz političke krize i garancija za slobodne, fer i demokratske izbore. Iz toga datum za izbore sam po sebi ne znači ništa ako pritom ti izbori ne budu fer, regularni, demokratski i slobodni. Zbog toga što je to ono što je dogovoreno. Kod nas u Makedoniji to više ne zavisi od političkih lidera i političkih partija. Mi smo kontaktirali dvije nezavisne institucije, javno tužilaštvo a upravo od njih zavisi datum od izbora, zato što je jedan od glavnih uslova da se održe fer i demokratski izbori kao što je dogovor iz Pržina, a već je pretočeno u izbornom zakonu, to je pročišćavanje biračkog spiska, što znači Državna izborna komisija čim pročisti birački spisak, odmah nakon toga za 50 dana mogu se održati fer i demokratski izbori. Dobro, o biračkim popisima ćemo u nastavku emisije, ali sada želim od vas čuti jednu stvar. Vi ste dakle spremni za bojkot. Što to znači? Da će oporba toga dana sjediti doma? Prvo, nadamo se da neće biti potrebe da se bojkotuje zbog toga što smo ubijeđeni da datum za izbore će biti prolongiran. Matematika je dosta jasna i znaju i mala djeca u Makedoniji da do 24. aprila ne mogu se ispuniti uslovi koji su dogovoreni u Pržinu. A to je regulacija medija i pročišćavanje biračkog spiska. Ali ako vlast jednostrano odluči da izađe na izbore, onda opozicija neće mirno na televiziji gledati. Mi se borimo za evropske vrijednosti pravde, zato naša borba produžava. Da bi bilo izbora mora imati izbora. Ali vlast Nikola Grujevski i njegovi sateliti ako idu na izbore, onda građani ne imaju šta da izbori. Onda opozicija neće šutiti jer iskoristit ćemo sva sredstva koja stoje na raspolaganju da postignemo konačni cilj, ali to je konačno u Makedoniji nakon nekoliko izbornih ciklusa konačno da se dogode slobodni, fer, regularni i demokratski izbori. Što je s ostatkom oporbe u tom slučaju? Hoće li onda i oni bojkotirati te izbore i pridružiti se vama, ako vas dobro razumijem, na cesti? Znači, mi nismo sami. Socijaldemokratski savez je samo najveća opoziciona partija. U našoj okolini ima još 14 opozicionih partija. 5 opozicionih partija iz Makedonije su također sa istim stavom da neće učestvovati na izborima ukoliko se jednostrano organizuju 24. aprila jednostrano. A druge stranke koje su također opoziciona nisu dio vlade i one su sa istim stavom da 24. ne postoje uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora i oni neće učestvovati. Uostalom, dvije stranke koje sastavljaju parlamentarnu većinu, također to su Dom i Demokratski savez i one su ima sa jasnim stavom da 24. nema uslova za održavanje firme demokratskih izbora. Iako vlast insistira na tome i te dvije stranke koje imaju parlamentarnu većinu neće učestvovati. Znači, ostaju samo VMRO i Grujevski i nekoliko njegovih satelita. Gospodine Zajev, povjerenik Europske unije Johannes Hahn, koji ponovno uskoro stiže u vaš grad, u Skoplje, bio je vrlo jasan i kaže da očekuje od svih da se drže dogovorenog datuma izbora 24.4., a da će i Europska unija nadgledati te izbore kako bi bili fer. Postoji li šansa da pristanete na to?
Ne postoji nikakva mogućnost da se dogode izbori 24. aprila. Čak i komesar Han, pretpostavljam da se s njegovim izjavama daje konačni način da se ubrzaju procesi da bi se postiglo ono što je cilj postignutog ugovora iz Pržina, a to je organizovanje fair, demokratski regularni izbori u Makedoniji, Republici Makedoniji, zbog toga što Evropska unija u zadnjem izveštaju za Makedoniju uslovljava preporuku za pregovore o izborima i da će biti isključivo ako se obezbede fair, regularni i demokratski izbori. Znači, ugovor iz Pržina ima cilj, to su fair i demokratski izbori, a samo jedna tačka je 24. april, ali u tome stoji da se pročisti birački stip, da ima doregulacija medija, da se provede tehnička vlada koja što je završen proces, da se formira specijalno tužilaštvo, to je završeno i to već radi. Ali ove dvije stvari su glavni preduvjet, stoji u izvještaju Makedoniju, deo ugovora iz Pržina i pročišćavanje spiskova, a to je osnovni moment bez kojeg ne postoji mogućnost da budu ni blizu izbori oficijalno potvrđeni kao fair, regularni i demokratski izbori. Koliko je zapravo međunarodna zajednica upletena u ovaj kaos u Makedoniji? Konkretno pitanje, tko je vama dao snimke razgovora političkog vrha s kojim ste radili onda pritisak na vlast? Dobro, danas je tačno godina dana od početka prve političke bombe i simbol za to je ova fascikla koja ima naslov Sloboda i demokratija za Makedoniju. To su napravili ljudi, patriote koji vole Makedoniju, ljudi koji uposleni u tajnim službama Republike Makedonije. Uspjeli su da određeni obim materijala uzeti od tajnih službi i da donesu opoziciji. To je materijal koji smo već podijelili sa građanima, već je dostavljen tužilaštvu i dokazano je da je prisluškivano više od 20.000 građana Makedonije, to je više od 1% ukupnih stanovnika naše zemlje i dostavili su više od 600.000 razgovora u ruke opozicije, sve sa konačnim ciljem da se iskoriste materijali, da se vrati naša zemlja u normalu, da se vrati sloboda, demokratija, pravda u Republiku Makedoniju. Znači, ako je u početku premijer tvrdio da postoje strane službe, da ne ima nekih taktičkih oprema, žute kombije, danas čak i bivši premijer Gorevski, predsjednik VMRO Pomone, to je, on govori da je to spominjao u prošlosti, da se radi o stranim službama, zato što je to čuo od Zorana Zajeva. Znači, ne postoji špijunaža, ne postoji nasilje, jedino politički pokušaj da se spasi vlast koja je uhvaćena na dijelu kako je prisluškivala više od 20.000 građana u Republici Makedoniji. Šef tajne službe UBK bio je rođak od Grujevskog Saša Mijalkov. Dakle, male su šanse da bi on svog rođaka isporučio vama. Kažete, dobili se iz sistema. Dakle, govorite o ljudima Makedoncima koji su radili za tu službu i koji su vam dostavili te snimke. To su građani koji rade u petoj upravi Makedonskog ministarstva za unutrašnje poslove. Peta uprava je zadužena za tajno prisluškivanje građana, odnosno po Ustavu i zakonu radi sa posebnim istražnim mjerama za otkrivanje određenih krivičnih djela preko kolektiranja sistema telekomunikacijskih sistema u Makedoniji. Pri tome je zloupotrebljen ovaj sistem i prisluškivana je prije svega opozicija, veći dio novinara koji su kritički nastrojeni prema vlasti, vjerske organizacije 2012. godine kada dobiju novu opremu iz Izraela stavljaju i određene visoke ličnosti na vlasti, nekoliko ministara i oni su otprilike zastupljeni na materijalu koji
koji imamo oko 25%. Upravo tih 25% smo prikazali makedonskoj javnosti da je vlast počinila zločine iz neviđenog razmjera koji su dosta ne samo za režim ili autokratsku vlast. Pri tome u ovom procesu smo dokazali da je moguće da se skine režim i to na kraju na izbora kada se ispune uslovi za demokratske izbore. Pokazat ćemo cijeloj regionu, cijelom demokratskom svijetu da je moguće da u svijetu da padne diktator i režim, a da se pritom ne upotrebi nasilje, da se izađe na ulice ili da nema, ne daj Bože, žrtva. Vidjeli smo iskustvo iz Ukrajine, Egipta, Libije, tako da mala Makedonija ne smije sebi dozvoliti. Zato smo ušli u ovakav proces. To je razlog što je premijer dao ostavku, to je razlog zato što su uhvaćeni na djelu da se formira specijalno javno tužilaštvo koja će goniti sve ove krivična djela koju su izvršena nekoliko godina unazad dok su oni vladali. Ajmo sada o dva najvažnija uvjeta, ulazimo u drugi dio emisije. Dakle, već ste spomenuli, inzistirate na čišćenju biračkih popisa od mrtvih i dvostruko prijavljenih ljudi. Koliko je po vama takvih lažnih birača? Prema našim informacijama, prije svega iz političkih bombi, iz razgovora, kao što smo vidjeli, ali određenih informacija iz MUP-a koji već vodi kadar SDSM. To treba da se potvrdi, to mora potvrditi Državna izborna komisija, ali po našim saznanjima radi se o više od 100.000 fiktivnih glasača koji nemaju pravo glasa, ali pojavljuju se na biračkom spisku. To su mrtvi ljudi koji glasaju u Makedoniji, ljudi koji glasaju po drugi, treći, četvrti, čak i 5 puta, ljudi iz Albanije, pusteci od gore iz Kosova ili iz Albanije koji nemaju boravak u Makedoniji, dobijaju li su pravo glasa. Više od 100.000 glasača, više od 12% od ukupnog elektorata građana Makedonije koji su izašli na zadnjim parlamentarnim izborima 2014. godine. Više od 12% fiktivnih fantomskih glasača očekujemo da će biti, da se potvrde na biračkim spisku. Svakako moguće da će naša pobjeda zavisiti od 3-7%. Ovih 12% moraju biti sklonjeni iz biračkog spiska i da imamo kristalno čist birački spisak koji je osnovna garancija da je vrijednost birača, to jest građana, je jednaka ista za sve i da će glas biti konačna odluka građana ko će voditi Republiku Makedoniju u periodu koji dolazi. A samo tako mogu garantovati stabilnu vladu, stabilnu Makedoniju, da se spremna da se bori sa izbjegličkom krizom i da stvara nove ekonomske perspektive u Makedoniji i NATO i Evropskoj uniji. Gospodine Zaev, koliko je kratko, koliko vam je potrebno vremena da pročistite te biračke popise? Ne želimo više da budemo oni koji govore šta treba da se uradi. Formirana je Državna izborna komisija uz saglasnost Zorana Zaeva, Nikole Grujevskog, dvojice predstavnika velikih partija iz albanskih partija. Donijeli smo zakon, metodologiju i pravilnik. U skladu s tim zakonom i tom metodologijom Državna izborna komisija je ta koja će utvrditi kada će biti završena ta pročišćavanje biračkog spiska. No kuga? Alo? Kada? Državna izborna komisija već je započela. Ona je već počela provjeru biračkih spiskova. Ta provjera u procjenama, kao što ti najavljuju, je između 85 i 90 dana. Da bi bili izbori 24. aprila, provjera biračkih spiskova mora biti 50 dana prema zakonu prije izbora.
izbora. Znači, neophodne provjere su između 85 i 90 dana. To je znači 5. marta. Nakon 50 dana od tog datuma se mogu organizovati izbori. Mi smo spremni, usvojili smo izborni program, održali smo izborni kongres u SDSM-u i mi smo svakog dana na terenu. Ja dolazim iz Ilindana da budem gost u Al Jazeera. Mi smo krenuli u političku kampanju da promoviramo našu ponudu i budućnost Makedonije u skladu s tim što je naša vizija kao opozicije, ali moraju se obezbijediti minimum uslovi i fair šanse. Ako smo najbolji, imamo najbolji program i najbolje kandidate, imamo šanse da pobjedimo. Ako ne, moramo imati fair uslovi i građani moraju naučiti kako da glasaju. Da. Objavljeno je da je vlada samo 3 medija u protekle 3 godine financirala sa 13 milijuna eura. Vi tvrdite da je i više. Otkud vam ti podaci? Jesu li točni? Stojite li iza toga? Ovako, ja kod sebe imam oficijalne. Ovo su i oficijalni izvori plaćanja sa računa vlade, gdje su sve televizije koje su poslušnice pod kontrolom vlasti. To su svi mediji. To su spiskovi koji smo mi objavili i podijelili sa javnosti. Tako da samo sa računa, vidi se da je samo sa računa vlade, preko zajedničkih službi vlade su isplaćeno više od 13 milijuna eura za 3 medija koji su pod kontrolom Sitel televizija, Alfa televizija, Kanal 5. Da ne govorimo o svim ostalima, ima ih negdje uplaćeno više od 20 milijuna eura. Gdje su ostale? Gdje je ministarstva, grad Skopje, ministarstvo zdravlja, javna preduzeća, godišnje je vlada trošila 25 i 30 milijuna eura mojih i naših novca kao građana. To su ogromna sredstva, a pritom samo oni rade samo za vlast. Kako bi bila prijatnija ova debata da je vaš gost bio i moj politički protivnik, bivši premijer Nikola Gruevski, da kaže svoje argumente pa da ih zajedno uporedimo. Mi smo tražili šansu i mi smo tražili da se, osim da se izabere borački spisak, birački spisak, mi radimo monitoring kompletan. To su zadnjih 10 dana od januara mjeseca. Ovdje Makedonska radiotelevizija, Kanal 5, Sitel i Alfa televizija. Koliko ima pozitivnih priloga za vlasti i koliko za opoziciju. Ovdje kaže, na primjer, Sitel ima 11.970 sekundi pozitivnih vijesti za VMRO, a pozitivnih priloga ima samo 19 sekundi. Možete zamisliti, 11.900 sekundi prema 19 sekundi. Neko je možda i pogriješio tih 19 sekundi. Žao mi je što moramo završiti ovu emisiju da ne probijemo teren. Izuzetno mi je žao, još ću jednom reći što ovdje nema predstavnika VMRO, DPMNE-a, ali sami su tako odlučili.